me back my baby. No man was saying that do be here. Nana. Did he come what's nasi? DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afi kasebo no enchiremu enien. Yesha kasebo na se enfemfire futu eno no ewo fifi matenum. Na National Democratic Congress endi zamanyuko no enkrabata wa afutu abato mpesu aso. Ene wonumani abrepa sese be krodom. Na chitafo no echiremu se. Ghana fo nyina beka ya Kofi Annan ono no oye enipa titru pa penimpa edema endi samanyuko no ewa adehia wonumgo afutu abato no mpesu aso. Na adehia echiremu se papa yi etumi kotu franka edema amanyuko yi ewa mfimpe mienu ene adonu abato mu. Nanso odinkugo afi so mfimpe mienu adonu abato mu Kofi Annan se kogyina se akwakwopere ma se bagya konwa. Nanso yeto abawe ni watumi edintwom. Na amanyuko ya chitafo no echiremu se Ghana man peni bo moden entobom be pie honom ebe hye omobo se sade tie biara no Kofi Annan moden ba obonti Yankopɔ ya de na banwa no fruit na so se obetumi aboa no ebe ono so omani dibere pam na se chitafo yi echiremu se emna Ghana man peni John Dramani Mahama be fa konwa tena so yi wabobbo asoafo din sa omaga na de aduro yi de wono mahunu se de aduro yi ageta ni senti sabe emperifo kan se mi se edidigya wo hoi anim na namti wono muntumi ntena se ewa mra Kofi Annan ede ni sika etum asom endi samanyoko ni sawo eye efutu abatom empesu aso na de shempo kirem sem wo hwe ni samanyoko ne du baabi no ewa futu abatom empesu aso no ni nyina da gu se tokura ma sane wo de ya hwekura mpa na nyina nso enam doctor Kofi Annan mo ne bonti watumi aboa asesa party ni nkrampa nya sisi so emene eni samanyoko na tuma nya hini agina so ewa ye efutu dia eba ne sen nenne sani samanyoko no ete ensa tuma katumi a ene bo maden atwa ne dia si nkyɛn ade se ni kirem se enanim yada opendi samanyoko no pa mode mo ekoso afifi matemu titru afa munkida hodie so Kofi Annan edimu tuntiman ye pa ne senti yenuma ne sen na me nenne amanyoko yako aboa pa mane nkudumde atumi aba yetwa ne dina jani senti ene ade se mode ekofa akogya kokko boru muti ekwede de amekese NDC wonu party officer ewa futu mo mode atumi asese niema eyi nkonwa de jadi atum ahye no ahye ties ekirem sem wonu muntumi ntranse visa de yakoso mo mode edo maya odi adi ede che Ghana man penin John Dramani Mahama na hunu say ye de yakoso no wonom ebo enye so na ade che na kirem se manim ya de Ghana man penin so opo Kofi Annan omo ne di no mpe asoafo dibre enfama no enfin so eye opening power no akane no ye majority de Ghana wababa ye photo samfo no eye kesere atoba forcen wonom atese ono na danfo party trooper ene eye opening ndi Kofi Annan ni senti so ammo ne di amwo pa mapenin ni sanka di bread dia wahwe a espe basic room ha sei no enya sim kuma kwa nenkotie ne ahodo be ne etwagu ye mra basabasa na ekoso ewo NDC officer ewo efutu when you get now who parliament won't put no fan easy. No, yeah, in the coma day. Whatever registration or the second hold. Yes, you Deda wuti ye nyina da eye NDC amanyoko akitafu bi ena wonum tiam se de yakoso nyade wonom ebo adwosokra ewa futu abato epesu asom ne kura kwa akitafu mo moden eje mre eni de yakase botwetwe nkono mu kirem se enimanim yade de yakoso no wonom ebo enyu 20 Ghana mampanin entimi ambo opening power no ekotu franka se NDC amanyoko na kopre eye masiba gya konwa no Kofi Annan din pa de abegeta ewa futu
ɛne mpatam ɛno so mu nkyerɛmu no ɛnie ya pere ya kacha ya papa John ya sran position biala ya papa ya the brand ana panyi biala ko fia na cho no position de bekita ni step ya sran ya nam the party ni pedo papa wanti o me menye mbesiafu ya di yankwoto wo ya kade the letter commission 1 month 2 weeks ensuru to ya da usulu ya no ba ya da usulu emi mala se gwa mi ja mi tin yoda online da o sande me ye adwumaden support na mba power asama me kaka na me don lie me yimi dan chen people party was by yam enti say yemi ayadum na John Excellency sene power abaza no no yabase Dr. James Kofi Anan yimi do yo national yimi do yo region yimi do yo ma efutu NDC papa no wa bra nkasa emi mi ja e sojafo ba kyerem emi mi ja e sojafo ba kyerem yes say ya papa atofosen ya ti do onye yan MP lu bonche fatafa sadam no ti da yan kada mama ni yan yanko onye ni yan yanko na mam za o sebe o da wakacha ya papa John Marjan mama Manolo fon enti akwamena abeninti wa medini po yento mombo onye ya maame professor ya maame nana owunti imesafo ya de yankwoto wo ya yimde Dr. James Kofi Anan ya yimde ne pa enyim zo ya biala ya basre onam de minti enya bebe ayati ya tempano MPP for sabi wanyim position na de bempo enda we da sana o de obi anya position ena ma no wo so ena ma wo twetwe wata ya bapa wo so still MPP for so why and wolf eba dita da say ya professor yes mama yansanka eni a woti ye eye ndi Sammy Adwoa ni ma wonom ewa afutu ena omukyerem se Ghana mampani John Dramani Mahama se wumpo Kofi Anan wa hwiri na japade wani Sammy Adwoa no hunti mana aswafo di bre ni bi ente saade a asme besi afutu no enya asem ketwa emunkyeremu ene ye de asumwe yentu akase bone so tobe afedo no na tosu dunai ewa ye Asogli state asanso ye president the Asogli traditional area e de abetu dwa se ya de a obo omanpani John Dramani Mahama basu ye papa esan se operation recover all loot no de aba no ebe bua ma yetimi ehun krofo omo hye kankan ase ene omo se eye oman no ejapade Oka sansem wa bro mampani ko ni thank you to e voter region e we ndefie eye obepo bosom ni de to so aduonu nan ewo anatobe afede edi tuja se ya de a up tie o mampani achi ye papa esan se yetimi hu omo tan eye kankan na chi e betimi aboa ama ya twe o maso se ne ese sanso na obo mampani abaso se eye agenda na opeso on very set no eno so e betimi aboa o mani ye pa na momeye 24-hour economy no osanso obo mampani abaso esan se wanya ni tuade hu a ewo eye ye da chimu ye pa no hu se ya de e beboa o man na ma ye mpuntu aye ejuma oral was good news for all of us. It's bad enough to suffer, but it's worse to know that you are suffering because a few people think they deserve all that the state has to offer and get themselves involved in a desperate scramble for our limited resources and our property-owning democracy. We support all your intentions, all your plans to retrieve everything that was lost, funds that were stolen, lands that were stolen, buildings, and etc. Your Excellency, you have our full support. DLFM 106.9. Eni ya uti ye eye tobe afedo tosu eye du 9. Yen to akase bone so eni enkopie mu e wo mranga na mase bedwam na kopie mu e wa futu nso a mase bedwa ne ogina mu de ma wonom Alexander efenyo maka kopie mu ne wo manga na mase bedwam so a onu kure ya danso ena san ye dom kuma no ba no de ni no de sam de atudwa e kire mu sem Ghana mampeni John Dramani Mahama ebe ya brabonten ne ba pa Ghana fo nyina achew ka kire wonom se wo hye Ghana fo bo emra na go bontoa apre o mampeni akonnya ne be ka kire wonom se Nyakopo ya dom na wudi nkunim a wasoafo no wobetimi ateso emena be gina duosia 60 pe se betimi abona mammo no abaya kete wese na nya dodo wura ne senti o kirema asase na waka no eye nanso no embo ogama omanga na cheche ne mpuntu efiri se asoafo makoma kwa duosia 60 de aba entumi makra magana adwuma no entumi nkonkan ye kram na Ghana fo beka ya omampeni John Dramani Mahama ne ntrabo mu no ohye Ghana fo nyina bo se oma we ni se de ye no
ama abada da atwa mu no mekire Ghana man penin dada na adongo gufuado efa sofo dodo na magana fo do na tumi kasa ye kire mi se we die Ghana man penin dada ba yanka memwei aswefo yete so ni senti o kire mi se asem no eto na so menye pa ba ne hunu se ono so na ba na oba pe sans ma do Ghana fo eka edifa Ghana man penin dada ho no on pese bi besi na ba mu da ni senti obetumi abɔ no ho maden na wapa asua eye aswafo no makoma Kwadwo 60 na tumi abɔ na memgo no eniama etimi akonkan na tan sem we mu no na eye dom kuma no ba no ni eye ba no dini Alexander afanyoma akan kasa na o kire mi sem ebe ye den pass Ghana man panin John Dramani Mahama ebetumi di aswafo makoma 60 etumi ebu o Ghana o kire mi se ne o Ghana men's ni mpo eye makoma na se o Ghana man tam ne makoma edunsia 16 ya dosu nye pa ne senti eye aswafo makoma eye eduosia 60 de entumi mu akra wakasa kire mi se adwuma ne betumi aya dempa de masofo vi se wo hwe asoya ni bia soso papa ne senti so amba ne homaden entimi ampa wasofo ni bia nka no na adwi se we de me shebo me bonto asa na me ka kire Ghana fo nti smani mbo hye so Ghana fo baka se o me kura mpo me nka no krenti no twintwina atwan de maka no na me ye de a e mo o magana chiche ne kanko no entimi nkon kankra Alexander afanyo marking de futo de magama Ghana man pani se enonim yata o meka kire Ghana fo se ensem na woka ye no oboa efisentumi mmoa ma asofo makoma Kwadwo esia pemfa mo mind no obomade asasa na adwene wafa asofo no bia kan ofise nya sade a o maga na cheche ne kanko de etumi nkon kan e wo mane nkotie nsma hodo bia o de tuja. When we make mistakes, let's admit them and apologize. 60 ministers will not help your political cause. But when civil society comes out with the narrative, as if everything is done by the political class, instead of us boldly explaining to them the intricacies of politics, they will also fall for the trap and will make political commitment. I don't doubt the competence of Honorable Ahmed Ibrahim, but that huge ministry, local government and chieftaincy, all these conflicts, the behind the scenes, negotiations for peace and local governance. Mr. Speaker, I am not the president, but if I were to advise Mr. President, I would say, Mr. President, you can apologize to Ghanaians and say, look, you underestimated the thing. I think I need to engage more ministers. But Mr. Speaker, we cannot allow this. And the civil servant, what people have forgotten is that as you put two ministries together, the staffers are the same. All the civil servants who are there, they remain same. And when you say only one minister to supervise and monitor, things will soon get out of hand and you take the collateral damage. And then they say there's corruption. 106.9. Any awoti ye dom kuma wa masibadwam wonu banu dini. Heden Alexander afenyo marking. Yentwa kasebone so nyenko eye asantememu ana superintendent minister de ma eye Methodist asori ewe eye Kumasi North Diocese eye Reverend Bishop Samson Adwoa Agyei ede nsem ede ato eye mofra omuko school se omunya city enfem omawofo ene oma churchefo se ne ebe ya bibi biara omopese omunya ne daachi no ebetimi abem or the Sassem way to Jawa Abra no more lunch 80th anniversary ewe ye Asiorin Methodist School no and also de foot to editor to memfone nanim say omo modia so betimi enya ayemye honhom se ne be ye betimi aboa eye omo ho ewo man ni mu or the same say etuja the spirit of obedience Adwoa the make at the the Modash in the music now, Pada, so the Demo at 106.9. At the moment, we have to hear the Mamma Church for we have to hear at the Mamma. As I have the trackers and there can no miracle in our life when there is so we sit here anyhow and say, this now make country. You can't wait to hear us from Ghana. Jesus most sense you when the name of Army Yami and Kabaka and some yet 106.9 and the other Enquires the place stand down. The man of our yes, the spirit of generosity and
Afadano ya kaso on papa no nemra ne kware akobaka se obapa na kabe na kase de e bana nenso fatane de ma won e na koye nsani ma e dom any achieve so the spirit of generosity yes the new one 106.9 Eniya uti ye superintendent minister de ma Methodist asore no Reverend Bishop Samson Adwoa Agyei an assembly member no wo asuowin honorable Kofi Achina Richard edi ne boshe sunti no no so ede nsem etu dwa kire se ade a wasiesie asuku adan no sanso no wode awamo dasbin sane ebe ye omahunidie hu nsem ebekoye wo suku nim na adesua so etimi akoso it is assembly member which we did maso edimpa kapre mfiri ngoto ena beba yanso ye de yentumi ntana sesa mene me ko member say abrebia ye dan nipa bi no e wa abra yanso ye nfa ye ho ense bizu nti ye ko afoforo nchen ene omu di nkobo se onu mabua ye no ne ne ankasa nso ye yidi e de boa e be ya kuro ne nkan ko ne mpija no e betumi afa ne mpama pa efia nti ni ho so le ho ya ene de e former honorable Patrick ono ne nana e de kan ko di ho nkobo yanso me madresu na ye commission nti me ba ye be no mo di djuma no DLFM 106.9 and say we really kama ye fa ho enti ni ma mo se me de boa wo ho no de boa ama ade kire ene adesua no etumi akonkan no nkonton so bi mpa ye ntumi emuru no wo fa asefo ye ma ye na no ye ni nkoma na ebi akiri eba ebi no tumi atra ho na de se ifiri ehuna so mu ba ye mfa so bi bia no so man so ye nsa etumi akabi Eniya uti ye assembly member edima asuowin honorable Kofi Achina Richard Yantu akase bon se mfa mu kopie mu ewo Gomua East mensenim na adesha wonom ewo Kojoku eno Gomua East mensenim ewo fifi matenim nom de adesre de ato posi sahene Dr. George Akufu Dampare ena figa ne mampanin ground dramani Mahamani mse animanim ya dom form 9 entimi fancy form na wonom emba wonom afiri se langas ho nsensem ekoso mpotem honom no ano edin yi pam adesha ekirim se wonom bra papa mpotem honom afiri se ne uba moden na wankasa di sika akwaje asase edefi na nanim nsem a tese woni obi aka na wo hodom a wo de asobo fompe wutwa foundation sabe ho ase o maba ye na ye langas fo ye asase so digging fee 2000 fabra entesa dani jaisi na musuo mo na ka kira muzo oni sika ene da de no ho befa papa ene aso tropa e ba papa wosum potem hodom no enya de abetimi agina wona so ye kura adehye na asa aka se kirim sem ade ba ko a ye wo mpotitru ni sem wasi wuda na wie na ma edan ho atochema ebia nsu ato wodan so apa won chance dan no ejadwuma kakra ba mpese wosesa no ebi ba na ntokua no ebia se wo yensa kiremu kakra na o maba renovation fee eno so ye gyehu sika adehye aka se kirem sem langas no ekwan no na so mpotem ho no nyamianem ne kure ni atete pam wono aka se kirem se ne wono nsuo mpo ho no ma ye den mo ni supa motumi enom wono makwan nyina so ase o makasa nya de ampanifo etimi eba wonom omu kirem se ayarsabe mpo enya de bi ewo Kojoku na so desi agaze kirem se ade ba ko teteom titiriw no eye langas nsensem se wangaza de usika akwaje wasase na wusi dan ubehu na onipa ne bia firi chese ne yefeta aba asase yade anti ye ba baji sika digging fee na bi nso abomaden yade afiri nyanya no aba ye ba baji digging fee wa anya pe ne yesibire mu sa ne senti ade hia akaze kirem se Ghana man pani John Dramani Mahama wa bedie animanim ye modern na fa wo na fancy fuma firi ade je mo Kojoku mo bre e langas fo ensa no ade se nje mendi ye kasa batwetwe ko mo nsem ne mu nkyeremu no enie langard fo ha ye papa e mi su ya kwanye ye brepa wa langard usi ahoma krampa wo diba hata wo ni bra yise wo twa digini fi o mo be tata wa nti ya pamucho nti aban fofra bai ya panicho bebre o mpa ni 90 ko mo yi langard ni furo na ye hunto e langard fo ni o mo titi nipa e di kire se aban na de atwem ye tie se langard ye si ye efiri ho enso ebinom ni na mu sa ambre se e dia renovation bi na wo ye wo fia na o maba langard o toilet roof na wo ye kra o ma je langard fee o twa foundation langard fee se se o mo ma ni pe wo ko o towo e wo langard enti se de e ko form na se si asama na mo su bi o president Mahama wa be langard sem ya pesi bi hu bi o Kojoku a veteran ha 2015 na 2015 no baye na mi ye problem no doso ensure hospital roads na de bani nyama le mo titu pa ye langard for dinya o si asase le ye fetefo dia fetefo se nyanya no fo so e so o si asase no si da na fetefo ba
omo di digging fee omo di way omo di say nya no fa ba enti edi nya ema yentumi na enti yesre aban se aban beye ye moa esre no salangan for omo high omo titi ye eni a woti ye eya de hye wo kojoku eno no ewo Gomoa East abato mpesu aso no mu kirem se de yakwane de langas no eteta wo no mu se pandiga na mampeni emfa ne nan emfansi fom ye ne agina we so adan ye ho ye ba kese bo no de aka kire beti ni nyada e de afri wonom e de amamo Makwantu ohun eye medadwen nanso me yensam tro ne nti menya adagye ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adagye ekenkan ye eye investigations about womo ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom ewo track records madanse die nie ma me ni ntrel Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa amawo se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradie, Serbia, any Greece in so abeka ho a work permit etechere. Ma menchire wo mo echire kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Bay Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono a. Phone number 0244291546. Email address nso samuel626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse Empo asede media 106.9 Yamamo akwaba afeyentu akasebo ne so ewe nigedie mu ana eye oman Ghana ye highlife nyumtuni ni okan ede nsama toja kire se ya de ada Lumba nyom aboa ne ye pa kire se attention ni eye achade a wanya no enya sem ketua no kire me ya de ada Lumba ne fans ne san odo omo ma eye da Lumba ni ntini se eye o perform with eye da Lumba nyom na ayade omo gene so mu wie so achade omo de ma one ne band no chese esewani ensese wo ka kire na abra ne eye na Adwoa Siki etwetwe nkomo ewe eye DL our show ne so ewe DLFM na new kan chese se onya show bi no okobo na so okona se enye da Lumba beat ana omo person fento nyom na enya Adwoa beto nyom ne da esan se da Lumba nyom de ehye ni cry ema ni wura honhon nim ema ni timi to nyom ni ye na da Lumba nyom de ema ni mora high into ni so ko show na se sound no mu use no enya ade ya da Lumba sound no mu use dia enya ade a obebo show no. It's a real different level. Wow. And you know, ama young singers, we love to because Lumba gives us so much coverage. How do you mean? Okane sadia. Am I in ska? That Lumba nyomo no more perform me ama muska mo. Am I ska? Am I in attention? No. Sikana in what sense? In what sense? Ghana for the child. Mzani ye adoye. Se tona kuma so. Tona kuma so. In a Lumba no fans no so no. They love the man to the extent that they don't care to spend anything on him. You know. So, I said, sorry. It's a Lumba fans, no. Lumba so much say, be a fan who be ano. One just say, I want to try almost spend it on Lumba. Anything on Lumba, this spend, you know. Among Lumba, you be sa, band from work, every single vocalist be around in the band circle. Over to your comment here, and that's a bit trouble. I send you see, can I say, come out, the new kind, yes, or can group band home, or nene twetwe nkomo kakra about live band and the difficulties almost find almost to so agent to phone no do na anyomo a na watch ma bedum pempen so bi say do na moto live band na bi anything and you know ama yeah you say live band ejuma ye no yeah the precision more of Lumba because the first you know I'm with master nyum bi even enyum no cry slow cry dance of crana they enjoy with you. Wow. They appreciate nyum Lumba won say wow also our to also nya hearing because yeah you performing most of the time you share audience reaction to the performance. Oh, definitely. We DJ crash over here. Yes. The show reaction say yeah, you na fan no. Na fe die. Mo kohoa. And 106.9. And no chayati. There sometimes I don't program na dia ya chiwa connect we pay our veg. Ene ya wuti ye eye ni okay. Yantu aka sebonse yembo nwure mu e Facebook no so. Na yankan Ghana for adwenche bi we ya piaga na o kire mi say Ghana mampani John Dramani ma Ghana for twen wo bohye ne sen bomodien na ye ntentem na omo ensanka wonom e bohye
Baba Mahama oboase na ochire mi se Honorable Mutaka eye Mubarak Mutaka ochire momode anafo wani efedi Ghana prisons fo na chevisi ahempo momoden ededi dwuma no ba kumpo eni ho no wasa atwede ahye se prr se kr yo yeda se pa ne onim twede pa o prr se kr yo Samuel Kofi Asante na ochire mi se Kwadwo Sammy B praise him hallelujah no chama se ye badwumaden ye pa na kase bo emu oda pa sabe anomanam yenso yeda wase ye pa na etiefo no bebe yedre ye ba mo nchen sofa na min sofa asema da pronso enie ne enim se langas nsensem na nka atwam nanso adejo mo kodwoku ewo Gomua East omo chire mi se nanse mo tatawa no mpa ma make sei usi danya digging fee uye innovation so a innovation fee de obeye bia mo ju sika enti Ghana man panin fa nan fancy form ase we Ghana ni wote a uso mi sei 05340 50199 05340 50199 na fe 059340 6565. Hello, Majo. Hello, good evening. Good evening, Ofa. Hey, Kofi, ma. Ofa, me. Ofa, Majo. Major so far, senior. Ofa, for more. Yeah, me atom upon you, quick, me pa. You, maintain. That's for free. In Rabia, new one, ma. You're the Broma, Siana. Every week, what's your area open to cover a painting fee? Oh, Nina Moje. Sending a car renovation fee, no, hunting your Moje. I feel more. I can't whoop your Jones or crown beju Nina. I was on Munyam Rabia, Tanko Funa. Ye 2 months, and Matia Tona, Sikaka, now Langard, no, Yamio boss, Australia, and the car on Dewey, Matty, on the Langard fee, and tuning on the Edmond. Yeah, that's a pa. Hello, Majo. Hey, Ofa. Oh, Mammy Aquanso. Aquanso. Oh, family Aquanso. Oh, me fa form Kasama Yanko. Hey, it's not music assassin so. Only give fee. Yeah. And you're not. Oh, and so this year the minister Langard in so sound hope you. If it's a Langard or not a Langard sound war. Not say your friends and Branso or why. Or the Langard is in Yetuma. Banning for name you see from non funny some you know some pop fan count. And Yetuma. Hallelujah. Hello, Majo. Hello, good evening. Yamiadum, Pacho do Fobe Misakani. If I told me into you. If I was some law that you can have some I'm moving. Some said, that's the moment in Jamaica, animal. Yes, I am for any longer for I have for the most Ghana for. The Ghana Lao Hadia, that's the way no. Ghana Penipon, Takas, no one you to also to Kabako Takas, baby. No, you say one of the big water or to tendency, one far. What do you mean? A John of the day. That was most central for one at the it's your mind. Yes, so yeah, that's a pa. Hello, Majo. Hello, good evening. Good evening, senior. We didn't have your Casafre. The Casafre Apollonia. A patch of me into you. Langard Polo, and you, my thoughts, we might get in some time. Oh, I say, well, with my Joanna, Nedao. Kafra. Oh. Jena adina ya nangatano thoughts as you discussing thoughts as no pampuna edding obe thoughts as we are na atasiru nangatano obe thoughts as na maunu na langa de fuso asara be gina obe diska so make 3,000 or make 2,000 so ba etire ne banza edding ije be jira na asasa na ngato ankana ye be matobi Makasa me to yo ewo Apollonia we chebe ku kan so imagine because when you start would be Langa Tria oba how plot camp no omoju 2002 Yate ye be kwaso ade akire na de SMPNFo tu ho na mo bia no wanom etime tu ho na mo anti-Langard for anti-Langard no mo no some more than some big room. Yate. And to be any stop one because I am from no good room.
Omo no matonton asase na omo di asase na mama omo no mo ya sade no. Mate ya da se yamre nti na ofoforo nso nya kwan emre bi. Hello Majo. Pacho ye Nhyiraba Kwadwo Sammy bi. Oh, champion man. Bibia Kwadwo. Ya me adom metia papa na won so e. This is how. Pacho. Edam Pacho. Ye be se. Uni bibi. There be o. Ye di be se ye nga no kokotwa. Ye nga hemfu ya. Sabi etada woni misa asasi ya enye wonde. Na wode man so atasal. Inti di sa ohenen enya ye pa no owo background se o langa di bi wo bed. Inti di ya na di za asemi wi. Opa menko IGP enko president. Na sa hemfu no amoya ye nga enyi because nsa aso ne ye wonde ya won ngankasa wode wotong ne bi se bi sa man krankore. Inti woto wie na so langa so den eba so beta tai wo wodo kakra koto. Babi si udangan won na langa for kura me person bi se eye dem kura si won ajo manga na abo se be bia wo den hu won na so se be papa bia ro tata nga keke pe ne fumbe no for nansi so na ye nyina ye ho nto ye no manga na nya so ye nya ya so bi kakra wai ya da se doba achim edukro na ate ne kan. Hello Majo. Yes, Pastor, your friend anti comfort me every big farm. Ante konem Pacho me yenti wani mre. Daddy for land guard for make assemble kwa sama kan land guard for me say me pa Ghana for nyina chao jo mama say no waba oba yendu 1 month here endu 2 months here obia sia no one so me sra o check akra o be shawo o yes mano then they say amen the land guard for one me say no mutie no ebinu kukumi ha no onshal no mukokoti ni moto ite nanda the police for sorry na omunisa alagad because we assassin is no omasumo bi oba no mo bi that who said the law for you asa you me no ma di tuo eku ama mi ta assassin mi to into me slamo move langa di for the casa move police for ni so for to attack ya amen. Hello Majo. Ofa kwanso ofa langa di for no one afa omo aduma ya aduma ben one afa omo mama Esther ni is Lagos one afa omo fa me sa question ya sempa langa sen de ho nsem na aje ntra ha okrum ha o na o de kasa na yentie na egusu de ani de akire langa de for no emra ni ega na manyi mu say ye be si omo ase ana efa so mo tuni si omo ase langa da tini akum police asie omo ankosi ba biara enti no ese si ye hwe ni ye yes joma ma oba ye nche ye nso no ese sa otimi address for salangard for no normal police for no IGP ngurem no mungu salangard no ese sa koso trouble do yate ya da se ye pa se won so oba so afrefo ne besra da mo fa nche yen mo amofre ne yentumi mfa fri se yamre no edi etie ye papa kanji ogina me kondenden a oje na obomode abetena se na ode akopama so nsem abesomo wie na kasebe begina we so agburuko mu se pain kasebo mu sebufo eye maze mebe entwi se mu ede ma yen Facebook no so eye joint operation eye kofitera ana afensu DJ Omalion ena Ziggy ono ana eye senior technician wa ha nipa miensa ne kopie mo Facebook no so nanya sebukuma ene anu mienu so ebese manimle ne dia meje so eye Nhyiraba Kwadwo Sammy mene Adwoa Agyei Sikapa. Yes, Osman Prakaji to afona ko nyaade akopama so nsem e de atoa so e de amam emum nyina mo enitia adehye DL Power Sports emu ade ejawom dead